danas radimo 6 najpopularnijih čokoladica. Kao prvo Snickers. Dobra je čokoladica, ali ja nikad nisam. Stvarno. Onda Mars. Nije Marš, nego Mars. Onda Bounty. KitKat. Twix i Lion. Prvo ćemo da vidimo koja čokoladica ima najviše, najbolji. Evo prvo Snickers. Evo. Snickers, ništa posebno. Tam piše Snickers. Mars, također ništa. Bounty dobro je, vidite nazad kao plaža. Znači super, evo ga ovdje je kokos. Ovdje, ne, ovdje kokos. Onda KitKat, onako, nije loše, dobro je. Za sada je Bounty najbolji. Twix, onako, vidi se ovdje kao čokoladicu i piše Twix. Lav je dobar, ne vidite. Sad ću da uzmem čokoladicu, pa evo je, šakti se. Extra Lion, znači ovdje dobije jedan poen Lion, iako je Bounty Extra, Lion je bolji. I dobro, prvo, aj sad ćemo da krenemo. Ok ljudi, sad ćemo da ih otvorimo. Sad imamo koja čokoladica najbolje izgleda. Evo vidite kako Snickers izgleda. Snickers, da. Vidite kako dobro izgleda. Super. Idemo na Mars. Ovdje otvori se. Mars. Isto kao Snickers, ali Snickers je bolji, vidite. Zato što u njemu su prave sve. U njemu su kuda je umeš. Znači KitKat je za sada bolji. I sada Bounty. Ovdje ima 2 čokoladice. I ovdje ću samo jednu. Evo je. Isto kao Snickers, ništa posebno. Idemo na KitKat. Vidite, KitKat. Vidite kakva je, nije loša. Ono kao svuda piše KitKat. Za sada je KitKat najbolja. Dobro, idemo na Twix. Ma bravo, znači ovo je sve vrijeme da... Ispitam šta je ovo, vidi. Ovako. Ko bilo nešto, znači okrenuta je bilo. Izadit ću jedno. Nešto posebno. Ovako.
Pogledajte vi. Mislim da će mi se ovo. Znači, poen zauzimam Lion. Kako unutra izgleda. Vidite. Samo karamela. Da vidimo Mars. Mars je... Vidite, samo karamela cijela. E sad Bounty. Vidite ovaj kokos. Sad KitKat. Ne ovako. Vidite KitKat. Keks se vidi. Ovdje spojim. Tako. Evo. Sad se vidi se karamela. Sad Lion. Vidite. Ovdje dajemo jedan poen za Bounty. Sad miris. Ali se osjeća ovi kikiriki karamel. Znači, ubijaju čokoladić. Ja ne pomažem čokoladić. Dobro. Nije loše. Super. Keks. Karamela i malo keksa. Pa onako. Idemo sad ukus. Krenut ćemo sad od Liona. Znači Lion. Ja nisam jedno nešto preskočio. Ne, nisam. Meni je pobedio Bounty. Evo na Twix. Onako. Evo KitKat. Dobra. Bounty. Idemo i na posljednju, a to je Snickers.
Papirnik je Bounty. Idemo se u sljedećem